Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, саламатсыздарбы? Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик. Туугандар, сиздерге ойлордун бааларын билип беребиз. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып кириңиздер. Оң тарапта подписаться кнопкасы бар. Каттал элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Аба ырайы жакшы. 17 август туугандар. Анда кеттик. Чөптөн баштайбыз. 2024 жыл. Мына монтип КамАЗдарга этаж кылып даярдап койгон КамАЗдарды. Ойлор жүктөп жалабат. Ош аксы кетет. Чөптүн бааларын билебиз. Азыр буйруса чөп көп экен туугандар. 4-5 машина турат. Жап жашыл беде го могу чиркин. Мынакей. Сурат көрөлүчү канчадан. Эси көрүнбөйт. Туугандар беде номери турат. Эси жок экен, билгенге аракет кылабыз, бирок чөп. Алдына карап кете берели. Бул тууган 150 сомдон болсо алмакмын деп издеп жүрөт. Бул жерде дагы беде эси жок туугандар. Каяка кетип калышкан билбейсиң. Мына туугандар 280 сом болор, айтпайсызбы? Болор. Болор 260тан. 260тан, Мына жап жашыл беде. Жап жашыл беде экен, Канчанчы кос бул эми? Бул экинчи кос. Экинчи кос, Беде мына турат. Карабалда Карабалда Чалдабар айылынык экен. Эгер кызыккандарга номер айтсаңыз болот байке. Айтасызбы? Айтыңыз. 0700 33 3085. Мына ушу номерлерге байланышып чөп боюнча маалымат алсаңыздар болот. Ошондо айта кетиңиздер. Мына Кастра дейт. Бул Кастра экен. Ошондо муну урук алынган да, урук алынган. Урук жакшы экен мындай. Bunun baası bola turgan жерин айтыңыз. Bola turgan baası 170 сом. 170 сом. Мына туугандар, даяр пригородный мал базарында турат 170тен, 170тен. Жанакы номерлерге байланышып, Кастрада суразаңыздар болот. Сиздер таап бере бересиздер, Мисалы үчүн. Анан доставка кылып келе беребиз. Бересиз да. Сүйлөшөбүз. Чүй буласы менен. Мына туугандар, чүй буласы боюнча доставка болот, макул анда. Мына шундай, жаңы 170тен болду берки Кастрасы. Эси жок экен. Биякта кетсе туугандар. Эми колдон келишче аракет кылып көргөзүп берип атабыз. Чай ичкени кирип кетишкен дейт. Азыр эчкилерден баштайбыз. Биринчи эчки көрүнүп атат. Бир туугандар сураган. Анан койлорду акырын тартып кете беребиз катары менен. Байке, ассаламу алейкум. Алдыңызбы? Кандайсыз? Канчадан алдыңыз? 13,5 7000 13,5, 7700. 7700 13,5. Здравствуйте, почем у вас? 7. 7, 7000. Байке, ассаламу алейкум. Улактар менен канчадан? 12000 сом. Сиздики ассаламу алейкум. Бул сүт багытында, Süt bağında. Занинский сүт багытында. Канча сом сурап атасыз? 22000. Канча литр сүт берет эми? 2 литр берет. Кызыккандарга номер айтсаңыз болот. Үйдө да барбы? Айта бериңиз номеринизди. 0707 07 04 04 71 67. 71 67, Мына ушу номерлерге байланышып эчки жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Рахмат байке. Койлорду баштайбыз. Канча экен бул? Саасызбы? Сиз түшпөйсүз, айта бериңиз. 14-15 миң, Кочкор. Бул тиш бузганбы? 2 тиш баасы 15 миң. Бул ургач 14 миң кой, Токтуу. Токтуу 14 миң. Рахмат. Мына койлорду көрөлүчү. Байке, кандайсыз? Сода болуп атабы? Кандай болот баалары булар, байке? 18тен. Тиштери кандай? İşte 4. 4 тиш. Үчөө тең 18тен. Кочкор экен, 6 aylık. 6 айлык кочкор бу. Тиш буз элек. Tiş kalktan erteden. Эрте. Бул сода болдубу экөө? 31 görüp yatırım. Экөөнү, 31 миңге берилбей атат. Макул байке, соданыз болсун. Бул кочкор канча сурап атасың? 35. 35 миң сом. YouTube kanal. YouTube kanal? Куйруктарынан көргөзөйт, койрук. Жок, донка бар деген. Куйругу жакшы экен аябай. Кызыккандарга номер айтыңыз анда. Koylar da jaksınlar. Тиштери 4 тиш экен, 4 işte. Ушу. Азыр байке, ушуну канчага бересиз? Боло турган деріңіз 2 койду. Öpörüm, bola oturgan öpörüm 32. 32, Булар
Қошқор қойса дайын екен де. Dayar dayar. Жақсы. Armuz çekiyor oluyor. Қаяқтығы? Çok. Соқылықтығы. О, қошқор жақсы екен. Бұның линиясы бар ма? Linası var. Bu 6 aylık da bu. 6 айлық. Бұның басы қанша дейсіз? 35. 35 мың, е? 30'a bolat. 30-ға болады екен. Мына құйрықтарын көрдіңіздер ме? Айтыңыз номеріңізді қызыққандарға. 5. 505 26. 26 49. 49 91. 91, е? 91 мына. Туғандар, қошқор. О, байланыша бересіздер есіне. Қайсын тартайын? Қанша бұл байке? Ассалаумалейкум. Сатылды ба? Satıldı. Жақсы. Қаншаға кетті? 11 oldu. 11 bin сом болып тұр, е? Сойған қалдыс бі? Байлайтылған ба? Болады, бұйырысын байке. Дальше байлайды кестер, қоз екен. Бұйылға оқшайды, е? Кости, посмотрите, кости. Кости, мына, сөйіктер екен. Сон, жоғын. Дальше байлайсызда мұны? Erkek baylatan dayar olur. Бұйырыса, мына байке. Базар қандай болады? Bir базар жөнінде малымат беріңші. Mal göp. Мал көп. Алармандарчы? Ya. Алармандар да бар бі? Var. Жақсы. Mal dele göp. Alarman göve. Көп, е? Жақсы де. Мына базар. Beni tartma. Жоқ, мұ қошқорлықта. Жоқ, қошқорларды тарттым да. Мақыл байке анда. Содан алды. Бұйырысын, бұйырысын. Мына қошқорлар бар екен. Соның чоң қошқорлар. Басын. Сұрайбыз азыр, малымат берсе. Байке, ассалаумалейкум. Қандайсыз? Бұл екі гиганттың жашы қандай? Бұл 2 тиш, бұл 6 тиш, е? Мына, туғандар, линиялары бар бі? Бұл шарпе. Я, бұл шарпе. Бұл ландрас. Мына, ландрас линиялары бар екен. Қошқорлар. Азыр сезон башталып атау байке? Емі, азыр алса болады как раз, е? Бұлар қойғанға даяр бі қуытқа? Бағаш керек бе? Қуытқа даяр. Даяр. Мына, туғандар. Бағасын айтыңыз? Бұл 160, бұл 120. 160 мың, бұл 120 мың сом. Сом. Доллар 86, 30-тан болу адады. Чағы өресті. Мына, құйрықтар арқа жағынан. Бұттары. Байке, қызыққандарға номер айтасыз бі? Айты беріңіз. 706, 0706 02, 02 96, 44. 96 44, е? Мына, туғандар. Шындай малымат болды. 2 қошқорға. Ассалаумалейкум байке. Қатарынан айты беріңіз қойлардың бағасын. Koylar 25. 35. 25. Бұл 25. Қайсы 35? Қосысы менем же өз еле? Өз еле 35-тен бар. Тиштері қандай? 6 тиш мына қойлар. 35, 25 дейік. Байке, мақыл байке. Алдын қарап кете бересіз. Қозылар бар екен. Қозылар қаншадан туған? Баланы айтып қойыңыз бізге. 13,5 мың сомдан. Қозылар екен. 13,5 мың. Туғандар, жемді тарта кетелі, жемді. Байке, ассалаумалейкум. Жем сізден кемес бе? 18. Сізді кемес, ассалаумалейкум. 18 будай. 18 buğday. Бұл арпа жүгер аралаш қанша? Aralaş. Ve bağır 18. Бары 18 бе? Тартылғандарчы? Тартылған. 18, е? 18 сомдан екен қысқазы. Жемдің бағасы. 18 сомдан. Тартылған ділі 18, тартылбаған ділі 18 ұшында екен. Туғандар? Бұл. Бұл 16 сом екен арпа мына. Арпа 16 сомдан. Туғандар, жем бойынша бір Қарабалдада бір туғанымыз Гороховый чечевичная отруби сатат. Қойып қойыңыз, байланышып алсаңыздар болады. Біздің номер реклама ал. 077 388 350. Байке қандайсыз? Қандай? Zor. Қозылар қаншадан? Bozdum. 14, 10. 14 мың, 10 мың. Еркек ұрғачы? Erkek, koçkollar. Қошқорлар, е? Жақсы. Арашан. Арашан. Туғандар, базар қайнап тұрған кезде сағат 8 болып қалды. Қозысы менен бе? Бұл тоқты қанша тоқтыңыз? 18 bin. 18 мың, е? Семіз. Сойғанға о? Бұлчы қозы? 6 bin. 6 мың сом. Чарбалар 6 мың, 18 мың. Туғандар, алдын қарап кете берелім. Байке, ассалаумалейкум. Бұл қозылардың баланы айтыңыз.
Qanchadan? 9 9 mingdan. Kuruk surib atasizmi? 9 mingdan surib atat baykamlar. Kuruk. Soda bo'ldi u. Aytdingiz, qanchaga chiqdi bu sirib olmasa bir aytingchi kelishdi. Bu. Bardiq chiqalik. Bu 10 mingga chiqdi. Buni o'zi qancha surib atasan da? Ha? 12 mingdan. Ha, 9 ming berkilarmi? Ha, bo'ldi. Kurukka berem. Kurukka qo'shilib ketaveradi. 9dan. Bu aldingmi, sotasizmi? Atlasken qo'zlar. Qanchadan surib atasizlar? 9 mingdan qo'zlar. Qo'zi sezon boshlandi. Qo'ylardan bo'lib buyursa. To'n qabar degan. Satışıp, satışat qo'zlarlar, qo'zlarni. Qancha aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qancha? 11. 12 ming, 11 ming so'm. To'n qabar degan. Qo'shqo'ziq bo'ldi u. Rahmat. Aldin qarab ketaverasiz tug'anlar. Bu yoqda qo'ylar o'tiradi ekan. Salom beje, bog'larni aytib qo'yasizmi? 17 ming qo'y. Tishlari qanday? Yaxshi. To'g'ri. Bu merinos bu. Semiz. Bu qizil qo'ylarimiz qanchadan? 14 ming so'm. Yoshlarichi? 2 tish. Buni qo'zisi. Ha, bu qo'yning qo'zisi. 2 tish qo'y ekan-da. Soda oldu bu yoshlarga. Sirib olmasa qanchadan chiqdi? 13 dan. 13 dan bergan jo'qsiz. 13 dan so'radi, bergan jo'q. Ma'qul aka, sodan bo'lsin. Bu yerda da qo'ylar turadi. Mana, qanday? Qanchadan bu? 3 qo'y. Yoshlari qanday? Bo'g'ay qo'y 2,5 yosh aldiga qo'z. Bu qo'zi, bu 2,5 yosh. Hozir archangdan ko'rgazib beraylik. Qanday? O qaptandan tortib. Ha? Qo'z ekan. Qo'y ekan. Basichi? Basimo 40 ming, dolar 25 dan. Bu 40 ming be. Ha, bu 40 ming. Bu o'smi hozir qisir bu. Hozir qisir. Bu 25 dan, bu leko 25 mingdan. Onda? Mana. Bağlari shunday bo'lyapti. Nomerini aytasizmi qiziqqanlarga? Ayter. 05 0500 25 25 82 83. 82 83. Bozordan keyin qayerda olasan? Aqcharda Dordoy. Ha, Dordoy Aqjar ekan. Dordoy Aqjar, Abiznoydan ari. Rahmat. Ha, bu yerda soda bo'lyapti, deymi? Qaysini so'latadi? Mayda bormi? Degende bunu qarasın, maqsad yetelib to'lib qolsa erta. Javob aka. Balar aytib qo'ysiz. 11dan. 11dan? Ha, yaxshi. Aka, qanchadan berib o'tasiz? Aytib qo'yingchi. 7dan berib 7 odam uchoni. Ya. Uchoni. 7dan berib o'tat, baykan berib aytadi. Qanchadan bo'lsa berasiz bunday? Bormi? He. 10 mingdan berem. 10 mingdan berem deydi. Mana, sodangizlar bo'lsin hamda. Qo'chqor dag'i. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Liniyasini nima? Красавчикning chiqoldi. So'radik. Bizdan so'raymiz. Bu krasavchikning liniyasi va yoshlari qanday? 1 yosh. Cho'tang 2 tishi, tishlarini buzgan. Mana, to'g'andar. Qo'chqor sezon. Bog'lari qanday bo'ladi, aka, bog'lari? Ular 100 mingdan. 100 mingdan. Cho'ni tengmi? 300 ming ekan shunda. Ha, yaxshi. Mana, qayoqdan qo'chqorlar bu? Novopavlovka deydi. Soquluq. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi, aka? Aytaveringizchi. 0706 0706 52 52 89 89 96. 96. Mana 2 qo'chqor. Buldagi 3-yüz, aka. Sodangizlar bo'lsin. Tushib berasiz-da? Ya, tushasiz. Tushib berasiz. Aka, bahasini aytib qo'ysa qo'ylar. 18 mingdan ekan 2 qo'y. Yoshlari-chi, aka? Yoshlari 2 ni tug'an qo'y. Ma'qul aka, sodangiz bo'lsin. Tak, oldin qarab ketaveramiz, tug'anlarimiz. Bu yoqda qo'ylar turib, cho'ng qo'ylar. Tug'an, assalomu alaykum. Bahasini aytib qo'yasiz bizga. Bog'larni. 22 dan, o'xshi kuruga. 22 dan qo'ylar. 4 bosh ekan. Shu soda oldi bugun, aka. Sir bo'lmasa bir qancha chiqdi bunday? Aytib qo'yasizmi? 18 dan berdi, 18 mingdan berib edingiz, ha? Ma'qul aka, sodangizni bersin hamda. Qiziqqanlarga nomer aytsangiz bo'ladi. YouTube'dan boshqada bormi sotilib turgan? Bor 705 0705 05 25 25 shunday qo'ylar. Don Qabar degan kanal.
Мына койлордун ээсинин номерин алып бердик туугандар. Эгер керек болсо чалыңыздар. А керек эмес болсо чалып кыжалат кылбаңыздар ээсин. Мына ончоктор менен экен чиркин, Бул кочкор койсо болот да. Макул экен. Содаңыздар болсун. Мына пригородный мал базары. Туугандар, мына базардын ичинде кочкорлор турат, жалаң кочкорлор экен. Канча баш бар бул жерде? 100 баш бар экен туугандар. Мына сөбөктөрүн көрүңүздөр, уйруктарын көрүңүздөр. Азыр баларын дагы сурайбыз мынакей. 100 баш экен. Баары 2 тиш, Баардыгы 2 тиштен экен туугандар. Оптон баасы кандай болот? 20, Туугандар, 20 000 сомдон. 20 000 сомдон сурап атат экен тууган. Содасы бар дейт, түшүрүп берем дейт. Этке дальше баксаңыздар деле болот. Кызыккандарга номер айтасызбы? Айта бериңиз. 0502 37 33 11. Şu номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Макул, рахмат. 20 000ден суралып атат. Бул силерге карап айтайын булар. 4 кочкор турат мына жерде. Чоң туугандар. Байке, ассаламу алейкум. Бул сиздикиби? Сатылдыбы? Канчадан кетти сурал болсо билесизби? Буларды билбедик, ана кочкорду биз саттык. Наркыныбы? Жакшы. Буларды билбейт байкен. Бирок муну саттыңыз, 33,5 33 000. Канча тиш эле? 6 тиш. Ушул кочкорду 33,5 000 салыштырып байкап ала бересиздер. 33 000ге сатылыптыр. Макул, рахмат байке. Мынакей туугандар, мына жакта да кой, кочкор, козу турат. Ээси барбы жокпу билбейм. Ээси ким экен? Байке, сиздикиби? Кандайсыз? Бааларын айтып коесуң бизге. Койлордун. Кой 50. 50 кой, Козусу менен 50 өзү. Козулуу мына туугандар. Козу эркек экен, кочкор. 50 000. Кой канча тиш байке? 6 тиш. Кочкорчу, кочкор. 150 000 сом. Тиши канча мын? 4 тиш. Линия бар да? Шарпей туугандар, шарпей. Мына ушундай кочкор. Мына бул жерде. Мына 2 кызылбы? Жакшы. Мына 2 чоң кочкорлор сатылат экен. Жаштары кандай мун? 2 жаш, 3 жаш. 3 жаш, бул 2 жаш, Линиялары барбы? Өзүздүкү, мындай, Баасы канча болот, баасы? 45тен сурап атат. Уруктукка жарайт, баары? Семиз экен, уруктукка жарайт, 45 000 сомдон сурайт мына уйруктары. Кызыккандарга номер айта бересизби? Айтыңыз анда. 0700 18 18 77 39. 2 кочкорго. Булар сатылып кеттиби? Канчадан кетти ушул 2? 24 000. 2 тиш окшойт, Этке 24 000. Ну, коросуздук эмес, Макул байке, содаңыз берсин. Мына азыркы номерлерге байланышып туугандар. Алсаңыздар болот. Мына жакта кочкорлор сатылды. Байке, ассаламу алейкум. Кимдики бул? Кандайсыз? Баланы айтып коесузбу? 50. Я. Айтыңыз, туразын. 35 000ден, 35 000. Тиштери бузганбы? Козубу? Мына козу. 1 жаштыгы 9 ай. Бул 1 жаш, бул 9 ай экен. Туугандар. Ушундай экен. Туган кочкор алып атасызбы? Каяктан? Өзбекстандан келдисизби? Оштан келдисизби? Кандай базар мындай? Арзанчылыкпы? Арзан, Арзанчылык дейт. Кандайсыз байке? Мен соктоңуз жакшы, бул 2 кочкор сиздикиби? Үчөө, бул дагы? Кайсыңбы бул, Кайсыңго дейт. Кап бар экен, Туугандар, мына. 3 кочкор. Козулармы? Булар бардыгы? Тиш буз элек, Мына тиш буз элек, козулар дейт. Козу кочкорлор. Бойлору кандай мун? Бойлору? Бойлор 90. 90, Линиялары барбы байке? Бар, лидер. Лидердики, Лидердики дейт. Кара кочкорду көрдүңүздөрбү? Бааларычы байке? Балар 50 000ден сурап атат. 50 000 сомдон сурап атат. 3 баш бар экен байкенде. Кызыккандарга номер айтыңыз. 706 0706 03 17 75. 17 75. Ушул номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Түшүнүп бересизби? Түшүнүп кем бар. Кеми болот, Мына кеми болот. Макул, анда содаңызды берсин. Булчу мо кичинекей козу? 10 000. 10 000 сом. Жакшы. Бuyakta дагы кочкорлор бар экен. Vay, kocqor. Bitta kocqor ko'rinadi. Tug'an qo'chqorning bahosini aytib qo'yingiz. Ya. O, bayka. Bahosini. Bahosini aytib qo'yingiz. 30? 25. 25. 25. Arqalarchi cho'ng-cho'ngdor.
Mына 4-тү баштырба. Баа жок, жоңтолунун баары 25'te. 25'тени. Bular жаштарычы? 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш. 25'тен. Кызыккандарга номер айтасызбы? Жок, э? Ha, жөнлөгөй. Макул. Таксыр. Кандайсыз? Сиздики? Кимдики экен? Эзи жок. Эзи жок бу. Жакшы. Айке, сизге карайбы? Курулар. Жок, езби. Канчадан кетти, билбейсизби? 30'dan сурап атат. 30'тан сурап атат, э? Бүт 2 тиш кочкорлор окшойт, э? Эси жок болчун да? Кайсы каналдан көрөсүң? Дон Кабардан көрөсүз. Эси жок жаман болуп атат да. Баасы 30 дейсизби? 30 миң сомдон экен. Кыскасы. Макул, рахмат. Валюталарды көрүп туруңуздар. Бирөөгө канча керексиз? Рубль. Эми аны биздин колдон келбейт да. Мериностор канчадан? 13 миң. 13 миң сомдон. Айке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жақсыбы? Кочкорлор кимдики? Сиздики, э? Мына кочкорлор тартайлы. Жок, сизди снимать этпейбиз. Жалаң кочкорлорубузду тартабыз го. Сонун кочкорлор бар экен. Кочкор издеген бир туугандар болсо, көңүл буруп, мына базардын ичинен эле баалар келишсе алсаңыздар болот. Байке, бул маалымат берип коесузбу бизге? Канча тиш, жаштары кандай? Булардын жашы 1 жыл, 2 ай, 1 жыл, 3 ай, 5 тишти. 2 тиштер экен да, кыскасы? Баардыгы. Только февралда 2 жыл. 2 жыл болот. Февралда. Калгандары 2 тиштен. Баалар 2 тишти. Баалар кандай болот, байке? Баалар 50 миң сомдон оптом сурап атат туугандар мына. Сонун кочкорлор экен да буларчы. 50 миң сомдон дейт. Булардын линиясы барбы? Кандай линия? Ошо баары корабльга Корабльга такалат. Барып корабльский линия дейт, корабль. Кораблевский дейби ушундай. Ошол линияга барып такалат экен туугандар. 50 миңден сурайт. 6-7 баш экен, э? Бул дагы 50бү? Жок, бул 150. Бул 150 миң сом. Тегиз экен да, бул куйруктары жакшы экен. Эми кызыккандарга номер айтыңыз, байке. Номер айтайм. 0555 0555 09 09 00 00 05. 05 туугандар мына. Ушул кочкорлордун ээси. Байке, кой сиздикиби? Булар канча кой? 70'ten. 70'тен? 2 tiş, 4 tiş. 2 тиш 470'тен. Байке, мындай жакыныраак кылып бересизби түшүрүп 50ден? Мо кочкорлорго эгер чалып алам деген бир туугандар болсо, түшүрсө азмаз. Azmaz düşürt. Азмаз түшүп берет экен. Базардан кийин кайсы районда турасыз? Шаарда, Бишкекте. Болду, байке. Содаңызды берсин анда. Мына туугандар маалыматты берди байкем. Биз колдон келишинче көргөзүп бердик. Сиздер видеого лайк басып көрүңүздөр. Бишкекте турат экен, Бишкекте. Ушундай болгон кочкорлор. Үйдө дагы барбы мындан башка? Сатыла турган, Мына. Үйдө дагы бар экен. Koçkorlar. Кочкор жок, койлор бар. Койлорго да кызыккандар болсо, койлор үйдө бар экен. Макул байке. Бул машина сиздики? Бул жерде бүт кочкорбу байке? Кандай? Сизде маалымат берип коюңуз эми байке. Жаштары кандай булардын? 2 тиш булар. Булар 2 тиш бардыгы? Бул линиялары барбы? Широкий. Широкий линия такалат, э? Мына туугандар. Булардын баалары кандай болот? Баалар 40 миңден. 40 миңден. Тиштери, жаштары 2 тиши? 2 тиш. Бардыгы тегиз. Эми бузуп атары. Бузгандары. Жакшы. Бузуп атат дейт. 40 миңден, э? Жакшы. Номериңизди айтыңыз эми байке. Балам номерин ал. Кайсы балаң? Номерин айтсачы. 0755 028 328. Мына туугандар ушул кочкорлордун ээлеринин номерлерин алып бердик. 14 баш. Мындан сырткары үйдө 14 баш бар экен. Мына туугандар. Туугандар, ушу менен видеону аяктайбыз. Эмки базарларга чейин угушкунча сак саламатта туруңуздар. Ар дайым бизди көрүп турган бир туугандарга ыраазычылык видеолорго лайк баскандарга. Сода болуп атырды, чарба койлор экен да. 10 миңден там нарсы. Мына 10 миң сомдон тандамайга. Чарба койлор, э? Азыр сиз канча берип атасыз байке? 10 миңден берип атасызбы? Бул байкем 10 миңден деп атпайбы? Тандап кетип атасызбы? Түшүнүктүү. Семистерин 10 миңден байкем сода кылып атат. 10 миңден бербей атасызбы? 11'den aldı. 11'den. 1000 сом ортодо, э? Bir bas, iki basıdan. Жакшы, мына. Макул анда байке. Содаңыздарды берсин. 11 миң сомдон беремин дейт, 10 миңден берип атат. Семистерин тандап кетет экен. Мына ушундай болду туугандар.